Biajo, but Opata for TV, Opata for television. Consider na bedru, consider na dru. Bono oche say the other just dem den. Abusia ya class yo, a wura apartment ni mu a. Aha, enche. Na me di for proper Opata for asase anu na nsia. Ebe join me live ewo ha. Ewo na ono an apartment ni mu ha. Abusia wote me nka o se Kofi matena se link here send link no na dodo na anya kwanya enso hwe bi abusia ya tena se nsam no doso na kwasi o proverb Opata apartment ni ya wura mu wo ha no sam no ni so dodo na e krado wote me nka de a na wo che video no che na dodo na enya kwa hwe bi minim say sam no UK for obi a me money di odem wono ya se mi twa mi tu mo na ba first moncha na dodo na enya kwanya no ehwe program ni bi mo amwo Paris mo amwo Amsterdam US dodo na ba mo usa musane challenge no na dodo na enya kwanya nhwe bi enche nyamidi for prophet Opata for ebe join me wa ha abenya bisa ne nsem kakra last week obe buru nsem so papa nsem chire nsem bebre minim se na enade edi twam mo fa nche se late kakra nsuo bi atokuma ase no fra no pawo ni munte so yenya shagbo se ye beba abe kan nsem no ba fomo ya fom dese awu apartment ni mu ha enche kra nyamidi for prophet Opata for ebe join yen ewo studio ha ono an apartment ni mu a ye bisa ne nsem abusu awo hwebia no wa ma afoforo nso ahwebio che link na che Opata for TV che samre afia administrator minim say o boy juma platform kasiye ni so nyina jeja guswe minim say o boy juma watra enche kura nyamidi for prophet Opata for ebe bawra na ye ne atwetwe nkomo na kwasie eduru kwasie da 8 o'clock say ya adaji ni puso ya jemre ya bisa nyamidi for prophet Opata for ya bisa nsem a ye TV a che ye ntiase nyamimu o ahohom sem nyamimu asem no no ajemre de yewuram de akire adwene no de bible na atoto ho nyame asem atoto ho ayi ano amana ye fefe enti abusu aba foforo amane na say ya tenase o emre na so yenya tenase dodo na ehwe no monyemre ra mon challenge no mon challenge no mon challenge link no link others no momla platform ne so merebi na ya tenase enchakra nyamidi fo ebeba be kamensa ye bisa ne nsem ena foforo kra na so ye obi foforo kra ye de ba enchakra nyamidi fo be wura studio ha awusia samre ye me na ye mre prophet Opata for nyamidi fo wura studio prophet trans na pressure na so na so jamu ni aha baka o interview no that o bomodin isia be o gbojuma prophet Opata na sia buja o hosni ha the correct say ho there o dey say so hie gbo nyamidi fo prophet Opata for emo akwa ba eja na ba ya asole kase gbojuma brutal tini ofisa wa bre wa free attention no so de ye ni ofisa wuntimi mba but wa ba dia na aka kire watie for prophet bibia o hwe okay akra skana mini bie but no ma nyambe ababonde sa enye de bia na be so che me chia US for special greetings me chia UK special greetings me chia Mary Magdalene otio onyamishira otio pa na bibia fiasia odai na bia nche ni atena homem na bibia gina kona sa ni tete onye suvio say o Jesus bibi kinche na we ma shawa so bi ba tu bi dum no phone se nyina be ma onye de te ene tie so wo boss it's US for special greetings to United States and UK, Canada, Germany, Italy, Spain,
Big ups to you all. When I'm a fan, I big. Me chasing it, baby. Pata for fun, dear. So yeah, why baby? Of course, big ups to you. Me chow. Salute. Alright, Yamidi for Prophet Pata for na yaten and Kano. Idru kwasiara nyumre 8 o'clock say ya jimro ni afre Yamidi for. Ni bisa ne nsam de akire ya adwene. Prophet Pata for me wa brensuo so ha adwena. Na last week over the wap so for your more rituals. E boy susu no ma de o ka bi kire ye nyo. Na Yamidi for some PhD ya man for e poma na me no. This mbisa obi. Obi asemo de aba efa last week no ma na abaye ye no. Wase yetimi kum obi. Utumi se we di anya ne nkrabia. Enye mre we so fura asase ne so. Na obi sika dura na adwene boni ye we trimti. Wo kum obi ya anya kwapa so e na okun no. Na ebi wo ha yetimi ka se we di enye ne nkrada. Anane nkrabia wuo ti yetimi ya amamre bi kura ti wo de se ka tu funu ne nche se bi okun no ya on solid so no on ton so yire yetimi ya sa we nyina so ya ha ne de funu ne nya he that bible mu wa he wo wu kura no suma ne ma betena konti ya suma ne mama ye nyina bible kura confirm se wo ho adene ya ha de yetimi ya amamre se we die abrante we de yetimi so bi na bu ni kom aso ba ya kwankyere nyina so samani ntimi toni pare so yire prophet Pata for ya de ntina ya sa no ma no tete na wo ho ya de aje agui prophet Pata for akra bi go ma wo mu kuya rituals sa ya ntimi nto so yire odi for Pata for de ntina ma no yes ana na ni wo aya na sesem bi ana mo to kire ye e wo ho ohun say onipa wo energy ana say o strength ekura spiritually no. Okay. E wo level a etimi koka. Okay. Ye wo niam bi wo ho na esi a e ya na ebru human strength so. Obi a wo spirit anyame edema no. And in the realms of the spirit no. Okay. Ye wo ahohom a omuso no obi a wo ni dibra ne de oye. Na so obi kuwa. Okay. Two things. Say we are connected to a deity. And now say we are affiliated to a deity. Okay. And what do you see? And I say we are connected to and affiliated to a deity. And what do you see? Okay. Any and can ever find say Sabio abayfua ye no omutifi emu abayhima ne abaybonsam no. Sanko bibia ye den. Omo muku omebrebe wa efie. Ko ma to mo so yire. Okay, ato mo so re. Okay. Now, before say, bia ye sa, and obi kum atofuo, okay, but wuo bibi betimi asi no. Aye, the kind of energy ekura. Uni pedua no. Uni pa no. To me kura ekura no. Okay. Eno. And the original awo ni mu die mu, awo udini mu. Okay. Now the atoni pa no so re. Na mi ka say, bia ko ba wu a wawuo. Okay. Onipa sumasi a wawuo no. Ni wuo ni ani mpefe se onipa ne kun no. Ba eye onipa ne okun no. Se onipa no so the spirit bi ne kun no. Okay. Na sa spirit na odi kun no. Ebia ne tumi a ekuro ko ba wu an. Sa onipa ne okun no ni tumi e den se no. Sa mum. Enti abasa ka hu se. Ontimi ntolo so. Ontimi revenge da. Oh, okay. Sanity. Sanity. Enti uko ba bi ti se anwona. Esiremu ni sa niama na. Ebi obi di nuro pa. Ba bia ka nuro omo ye nuro na. Ye was a sunsum no ho. Ye was omo sa spirit no in a satanic side. Okay. As obi ku this year. Utimi tam na tare. Okay. I can perform what you call necromancy. Necromantic spirit. Okay. Who conjure the spirit that operate between the dead and the living. The friend necromancy. Okay. So be a conference Samanfred. Samanfred to me. Samanfred to me, a friend in necromancy. Okay. Ya will be a serum. Ya will be one with a man. A big crowd was santimum. Fred. Ya Fred. Na samana kasadi no spirit be penetrated. Okay. Imitated the voice
of the diseased person. You no de bekasa. Or the akasa. Okay. Prophet for obi oha. Mukwa spirit na mako consult no. Okay. Say eye esirebu o. Say eye anwuna o sa santi o baby. Bia uko consult spirit ni bia no. Na sa spirit no. Owo ahoden ana bones. Aburu de wo kunu no so a. No busa say. Me turn so re ana. Na mostly no eye wo mu a. Omo wuo no. Anya omo nkra bia wu a eye physical beings. Okay. Just nimlen so. Now, physical means in the same. Obi achi obi akum. Okay. Obi abo obi tuo. Obi atwitwa obi sikai. Akum. Tofu. But in any pan spirit, and a bear revenge. Okay. Wako baby the wako consort to another spirit. And obe operate. What you say? Obe operate. Ama sa tumi nipa na wokuru no obe sina nan abe operate. Okay. Okay. What you say? Enti senka ni kasiam ana ne papa mu nyina no. Anko nipa bia no. Also wunya a deity, a spirit ya. What subject honam to? Odu ti akoshetu. Odu ti asetu mi biase. Nya saade a obi betimi akun wa. Obi betimi akun. Wa fan ho. Wa fan ho. Untimi nya hwe. Untimi nya hwe. Ya kwasko nya ne saman ko untimi nya hu. Wow, what ya se akura ni wa se boto mabo. Na se ne saman. Na wa wiye no. Ai na wo saman be. Okay, okay. Ni ofi se bia wa wu awi wa koye sunsun. Ti sunsun nsu betimi abe ha wote. Ai na me kire o se. Obi a wotena simu obi kuni bia. Tumi na okun no. Wafa okra. Wafa okra. O sa nipa ni sunsun was spirit ni nse. Okay. Tinyes wa be yes saman ti betimi astrake bia. What you say? Enti bia obi akodi aduro. Okay. Yeso amfa ma me hweka akwam. Nipa da hwiase. Esi pa bi wo ha o tu say o de o koye ni fia ibebo dede papa da bi kogulo lokam kani duru ana ya dane na hwe ho na yewu eno di enti da bata so for we nyina no it's because mo nya connected to a deity money na wiase no money na wiase kwa money bambo I had to say elections here ye bekwe and then every election goes with blood sacrifices. No politicians are na masorifi. Na entina me tira o say. Say also for no ati. Okay. Be on joining the same secret cult society with some politician na better one. So possible. It be on any also. Okay. They join cult secret society. Some society na ye wo mu no. And when na some politician is wo mi. Eti at the end of the day no. Agent news. Okay. If you say, ekuo ba ko na de wo. Ekuo ba ko ye wo but me no, na yi me ho asi wo se han bofo. Okay. Na so no me nya papa. Me ye han bofo but me yesu mu nyuma. Okay. Enti me no politician ni be yisu me han na ekura me no. E dia pepa no fi no. Okay. Etu ba ho politician. Never trust any politician. Some politician call baby. Near class and mammy never talk and sana. I'm telling you so the Prophet of Patafo. I'm telling you so bad. If you say every sir. And your man 2 million biano. And here blood sacrifices. To be pregnant, Ghana Konya president Bianu was so obedi ya wan ka kumo jambu. Hey, you were covered about for. Coffee you were oh dear yan until about the young hair. That is what maybe so na make a himself. I'm a child say. Oh, you know, bet Ghana Konya. So I didn't sack clean and about. Dinyamin to be you be so many guys. Yanikura over bread. Brother, for you. Obi, I want you to without Obiano. But you may patch it. The Breno.
onyame ma omo ti asase su omo nsa honni moja no eye kituwa bi Samom na eba dai ena akonya okay yedi enipa mpempem moja apuru sa akonya no onipa no atimi aba betena sa akonya no so abrawo so won de onka moja ntumu abrawo mo maka no hu nyina ye vampires and draculas beta na wo tire be di sa akonya no sa wo ba ye no se kofi akonya opatafo te so no okay enkwala nketo moja egu ase apemfo moja na mede ya asori a wo tu won to fi so wo ye clean dabi some na mu di enti eduru ho senka me spirit di ba ye bi ama wo se kofi na asiu yi a the me spirit ni je ni ansa na mama ye opata for on jubi on so be jimi sanete enti sa asem kase pa na odi ko aba ba yo obi ani ho betuma ba ye president in the history metiasi o mawo okay I was so ye president wo man Ghana mu a o say media am clear omo jani ne ma media ma nya bibia manye sacrifice enya so fufuwe na DP ya president Fosi Nkonya su president nyesa wote mame kiro oni pa wote ho a osofo a onu wodi a wodi ya criminal works ofri criminal works no be gina puppet so a on the reverend ho ofri reverend ni mu no otisi a on the criminal edi a wodi ya ne krono ni oma ma brother sani pa we na president bi anase obi ni ye free a etu wadri oso oni nyame ni pa na o su nyame okay Matias ye hode Matias ye pa what you say Matias ye me pasa me tira won say enti nipa odi agoni yekuwa odi agwa no matter rituals idea nyanka ma de obi bia utimi ko to nipa le so yire enka sabi David Dankwa mo omu nyempanyfo entu fi se David Dankwa atiase no so onsa akwai kofuru ne pata na buro pata etisi ni demo e se kan wo ni kunu no David Dankwa sama we se de me tani mi ya de David Dankwa ne sama we ya kofuru kwa na ni afuru aburo pata ene wati esi ni dem crab wodi se kan wo no wakunu okunu no David Dankwa ye nyina eto wo na wo ye nyina in the story behind what happened what transpired a leading man ye David Dankwa ye dey ikunu o ya we me so ya we enti me question say David Dankwa sama we se bi on abusunya nko hye na nko nyane nko hanye funu ne so so yire obi a David Dankwa papa ibra wabo se bi abusunya ne nyoma ade bi on fa ba bi ko hanye man ka tie si obi misi jane ni ba bi atisi obi brother batafo bravo se wo ko ba bi kura ne ese okay mene ebuo ena bejiwa mi o mesi mama akwai komene mene ese Ghana ha ne de ye mfa ni kan Ghana nya nyam so man yo brother batafo the whole African countries o man yo man di boni pa we Nigeria free wa Ghana na next brother batafo ba kire one day brother batafo Ghana sumunya Ghana sumye ma ya yanko de se obi na so nya ni anka yanko akọ na men kan sam kiro brother batafo se obi tifie na wan twe sekan hey wo fie na so efie ho wa bodua kumuni paten a so obi twam e wa abonten a obeda hu se fa fie we omo ya debonyefo every say obi a na dey entwe sekan dom dia ahohom nom di kum na so obi dia ahohom ne kum nipa just Ghana sunu no ya de enye Ghana ma se no me tie our half big ups to him no oya analysis we was wa tena se onu kula woni spiritual eyes no was wa tena se ya yesabe bi Ghana ehwie moja guche country bia na me tie na me sere my brother o man ye rituals big time Ghana big time rituals and rituals yet me can 20 100 200 go from cram
Ye kuomo. I'm telling you. Aye Ghana. O manya oni pa ba put me count verses better. Wa classic plan no mo. No dey aye ne nyoma. Aye Ghana. I'm telling you say, we need pedia wo help no ho. Aye no clear obia bewu. Obia no wa so betere bo. Ai asum kasi ya pa na we kan yo. Na ma me tino. Ghana. Biabi to say. Okay. Aye South Africa. South Africa. Oman to South Africa. Oman to South Africa. Omo su di ewu. Oboa. Ya no mo twetwe se kaya so. Ya hoho aba ni twetwe bitini. Na omo a. Nyabotre. South Africa. Aye oman a. Ontimi nyina Ghana ni. Ekwan be so. Ma me tena wade e. Tio. South Africa tumi na ho no. Why violent and control kuro. Okay. Ghana nya violent. Okay. Ghana nya violent and control kuro. Omo nya twetwe asem na Ghana. Nya twetwe asem na control Ghana. Na de ne control Ghana. Ghana de senior man control ye. Eno ye hwan no. Satan. Satan control Ghana. Yes. And in Ghana. Ghana su nyina wo ye ni berefo. Ghana su nyina ye ni berefo. Ghana su nyina ne se ye mra na se. Na wo Ghana. Wo ye Satan ni su no. Okay. South African tisa. Enka companies akese nyina nka agu. But Ghana nkwana. MPO, President, Minister the Transfer or yet day. Satan control what trend say. Say Sikafu woman will bomb from. Jiri will be egu. It is never like that. Our South Africa. Okay. And in South Africa, yeah, advanced in terms of technology, in terms of everything. And into companies Kromulidi. Destra unity. A company telecommunication network near Biana Ranaba. Companies in Cassini Nasa Honomuti. Good, Adentia. Ghana, yeah, or Maya, or yes, soil with blood. Samu. I'm telling you, you're dumb or you're evil. Hey, Prophet. Ghana, you're evil. Ghana, no, be to copy with this over sell. We overcome. Prophet of Patafo. Only any recla. Ghana, and person baby and son wakum. Now, the earlier, the better. The earlier you become wise, the better for you. Okay. Because can even see you feel any part, but then are trespassing. No more about to be to be. And then within the political fraternity, okay, within the political space, nuclear, and dangerous for president, minister, president, vice, minister to minister, dangerous. I didn't hear. Minister, when you're over Kuni. Okay. Okay. So I'm what you say. Your papa go and do this. But South Africa, your man, when you're violent. Okay. Violent, you know, or by kiki, or no play pa. But Ghana, dear, or Tanasi, what say? You say, you kuni pa. Berenase. You perceive, say, you perceive about where stress lady, and Ghana, no. Into the only way to me, no, brother. Obi play the company. Okay. Now free say, and yet to me the woman. Sabi o man na utimu no. Adwuma say na wo. Okay. Now then obi the company o ba so no, o pese obre na se. Say ni yon said da nya boa pa. O boa. Your man yes share. My brother, I'm going me sure say president we be said I say. Akwa we me guna adwuma abo. My brother, I'm going Prophet of Patafo. Sha wuti we. Me kan ko ya kiro. Meet you. Shout we. Prophet of Patafo. When you answer in you get brother. Odi go Patafo. E be ya o. Enkakoto week. Na eyi week ni nyina. Na nka wi ba ko e wo tia pampam se. Yenti na ma okasa. Masa. Odifo. Ma hunye hu. Na wani ya hare. Sa aboa wansane a. Ghana ha mbe ha. Wo be contem. Okay. Tia free ni kent na Ghana. Ghana ye me say. We the whole West Africa free wa. You come with Nigeria free wa. Ghana. Ghana. Yes. You can't through me anyway na come. Omo ma Ewo Ghana ha. Nigeria. Akaka krebi.
na kentenkreti na ba ayo man Ghana ni Nigeria who Nigeria free wa I'm telling you Prophet Opata akrofo ya ya say obi hu to yeso to hono ni bamba na say obi be ku my brother police ni oni ni yanku police ni kura ye rough my brother obi the stroke be to so police adwuma na oyi ni when they say tete no ma say obi preposition na bia e adwuma mu ye na say you kum ni papa that to me sir me say me Opata for me say there is no election being held across the continent of Africa. A blood sacrifice in conform. No, yeah, na ekoto aba no. Muna mo no mkaka man kan no crunch no. Wona oto aba. Na so obi na control spiritual. Ya ade ba chi abeto aba no. Wona obi a chiro ba bia fa kosi. Let me tell you. Say you say kwesi ada no pa. Okay. And also on the 7th of December, any winning election agro na wudi. Yeah, winning answer na you come e beto. Say you say on the 7th of December, any winning election there. Any award na nyane. Na you wudi fu emi ntwa wa no. Afode de obi abobi ya beto abai dodo na be say ebe bo afode say ni osi ka no. Ye nim spiritual aspect no, so rituals amanfo ye de o na abekoye mboa. Na say afa haye nka bi entina den abako wen. Na ye ni edi sade. Yes. Kofi. Obi abrem $1 million. Okay. Obi so abrem $10,000. What and what me chira na kesi. 1 million. Good. It me your spirit. Okay. And what the consult. Wa bo ade ne do so no. Yes. Na is wo na wo se de ma. Pass ade we hwe. Ya be ko election bi a we nipa ewu. Eti why the ku eye nipa omo prisa omo akonya na na bi san kwase asem no. Okay. Ye nu free wa. After election no wie na wa di bi egu form. Ama ya dey wa we ne no. Okay. So ko da susum na se. Hey, anu so oji ni yes, enti every election biano after election no I was start to rentam kesiesi o man Ghana. Prophet Opata. Papa say we American. Makine date to. Ye to abawie. Okay. After say ya so in every year. Every the ban in March, February, March, April. I was start to rentam kesie part o man. I didn't hear. I was see a born na see for here. Okay. Brother. Okay. So who so be owura saw them one. Don't be deceived by Bible. Don't be deceived by puppet. Don't be deceived by author. Prophet Opata for. Etio. Don't be deceived. Enti ewu bebrebe fa ya omo. Messi wa mo. To sorry no be jina say. As me see politician be enu wa say. Ono no okwa sorry say. Nyame bi na beji no. Dabi. Enti na politician bi enu ode ne na be wura asori ankwaje wo mu da. Na de enti o mu kwa asori ne say. Okay. O mu hwe wo sofo a. O dom do so. So sofo a o dom do so no ma ba ho. Okay. Enti so mu ba ho a. One na oye affiliated to you no. Oni say dan a o dom no se be den. Aka cast wo mu vote in their favor. Say the soft pen be kan no mu di. Yes. Enu tin no mu kwa asori so mu kwa asori dem. Enti na ye mu wura asori dem kwenti na ho say ye de nyame obua otu nyame. Why any evil sacrifices? What na ho no okun kwa. Yentimi nto so be bia. My brother. Obi ti we. O de mami mo obi e di. JB Dankwa we. Wo wi Oko. Ha? Oko. Ayo obi le kun we dey nya Alex do. Say ya hu. Say nipa sumes obi abe confess here dey na kotu hiase. Say yes wonu le kun mebo a. Okay. I just JB Dankwa en sorry fan ni Samuel no. Onu sun ko ye bibi. Abi ade e wo so mo ye ma no. Dia na so ye ma JB Dankwa. Na bushia bia ebi ne say e kotosi kan to ni fu. Ko ye say ma ya. Say fisin timi e sama don ko pe grenade. Fa mu JB Dankwa mu so. Ontimi nya hwe. Ontimi nya hwe. Timi ne kun no so say. Ya kun. Okay. Ya kun sa won ya. Enka who spirit award here for na ra ha mo die wo mo ye na die ntina na ra die ntia ra ho na ne spirit ha di mi kono ni te komtu mfo ne nam ya so de na ra ha ye na Jacob Jane
Nti nyame na ne gyan mumum ku. Yes, say Jacob kasa nyame ntimi kasa. Jacob akasa nti wontie. Oh, okay. Okay. They say me woyere. One iri misbehave na me ka kire urade a. O di wani. Urade ntiri kan kire me say. Oh, me yire sise nti obegya me ma betie ne me yire. Omi no onimu. Na se mle bi wo de Abraham de say Sarah ko ka se nyame tie no. Enu nti na Abraham se tie de o yere ka no. De nti a nyanko. Ada na ye de wa he de yanko no. Se Abraham ma metro. Enu to Abraham na wie yes ano. Wan to Era for you tie. De nti a Abraham ne yire Sarah. Okay. Etimi tina ho. Ema okasa ma urade pu wonu Abraham anu asem to gu ye no. Abraham ye na ye jawo. Tie me tra Abraham se hu no di ye. Na wo se hu su je bi. Yes. Abraham Nyankopon na jira ye si ni mu. Ah ma na pam. Okay. Eno sa ko jina nyame anim se na me yire so e. Me so se de wa ya me yire ni ye sa bi. Se de wa ya me no. Enti wa de yire nso ko kire nyame. Wa de yire so kire nyame. And we building the same altar. Ama na yire Sarah na omu nyina be nya powers pe. Oh, okay. Sa na ko si. Yes. Eti Abraham benya power pe no. Afei die Abraham beka no. Na Sarah timi tugu because they were the same spiritual ranks. Ye nyina so tumi kura na na ye nyina tumi kura se. Enu Sarah enam se no ni Abraham nyina want the same altar no. Eti na de nyamba ya ma Abraham bia no. No ye bi ba. This was the same thing. Okay. But anya sa na say ye. Enu kwa say onyame ye bibi ma wa no the same time ma we. But Abraham le ye mistake e ko build the altar. De no yere ko kire. The same mistake ni biam na Abraham ye between Isaac and Ishmael. No ye mistake so. Yes, or say Yankopon ka kire Abraham say Ishmael onye bo seba. Okay. Nemom Isaac na bo seba. Na medi abusuakuo dumienu ebe free eye Isaac mu no. Okay. And was ka kire nyame say enya wonye the same thing. Enfama we. Ishmael so. Ishmael so radi ka kire so wagini yemu ma. Okay. Ye were part of nkramofo a omuye dai nyame be okay. Okay. Because Abraham what did not pam see Ishmael. What did not pam so see Ishmael mu. Ama o ka kire Ishmael say onu so be wu abusuakuo dumienu. Oh mistake Abraham ye no. And into na na de okobia na nyame atu na no asema. And so what do I say? Ono so to be kasa ma eja na ye na pade no. So what can? Okay. Wo ni nyame ye the same. Okay. Abraham apam ekura no. Ebi le kura o yere Sarah. Okay. Enti apam ekura no o yere Sarah no. So ka sam na o yere be ka enti so the way we twa windows no obi abe ride over. Onyame tie u da. Okay. Na Jacob ne Rahel ye no so ye say. Jacob ne yere Rahel. Eturu me bi na Rahel Hana. Hano awale na. Hano awale na si. Okay. Etu ade ahometie. No de nsam ye no bo form say so ayi no huhum afiri no so. Enti apra wo ko no. Okay. Na okuru bambo ni na ti. Okuru bambo ni hu. Eh, nti wanyinu mu no provoke okuru. Provoke ni kuru. Na okuru yi ni bambo free no so. Jacob yi ni bambo. Enti wo ko no. Okay. Ho no wo bofo be mia no ko e wa wo ni. Ekun no. No kun no wa he. Enti wo kwa wo so no wo wi. Nanso so. Na Rahel di Jacob tu mfu eti nanso. Na woni ni covenant ti said woni Jacob wo no. Okay. Ese Jacob no nim no, onim Rahel. I no bi also bi nyansa. Obi wo ha onim bi ni mu. Ozu ba bi adiga no waso na busia nyina ekogu. Ye ntini e wo seniors me say me dread man. O study ni o ma. Na utiti bi yeden. Efrim no wanye ye mistakes. Okay. Jacob di ohun say so obi na yire no mo be problem ama no. Edu ba bi on be strike. Du me bi on be strike no. Okay. To ampro obi a. To oba so utimi konya ba bi eden a utimi binja okunu. So oba so bi a okunu hawa. Utimi ko pihwe ba bi biebie mu a. Ba bi a so akopin. Opin a do be ka bi abeto no. Okay. Prophet opatafo. Hey, say no ma ho. What you say? Enti onu no je enti anara ya de owo sunsum no. Because no ni je kom tu fo na na ma enu tina.
every night biya no oba be tie oba be gina kroni mo ntene so no otiem o su de ma o GNT na no timi be yes ade say etuni mere bi no Jacob who say Rahel de aso o de abufuo ama like wa ya ma akuno kwa wa ya ma wa say no enti etuni mere bi no edu na adwena say Rahel esaman ba kroni mu a Jacob pie ani ni di nkomo nti so this time ani di nkomo a na Rahel esu osugo Jacob na asese on hira no onhira no sama on hira ne yamuma se oni hobiem nti ni hira bia on fa ma ne ma no sere no na Rahel so ye obi a na Jacob do ne pa na sa so de na o ye no etene do so eno na ma a shi Jacob enti Rahel no Jacob class ano Rahel class na to Jacob tinimu eno na ma o de ko hira eye Rahel yamuma mienu no eye Benjamin ni Joseph ti sama no di ba na ma na sa say Rahel gina kroni montin so risu o di ma ne ma on peni se obi ba ha ne ma ni efi se bia na train abrabo na nyame power na sa on di owu ko ba kro betimi e be ye bibi ma bibi on say your spiritual work so de bia me na me kai me so be obi a wa den and the now ho na nye loose na ni parin fa won entire bibi ho kofi bibi wa asase we mu prophet patafo ene ni nyira bibi wo neni menyira I'm telling you ti sama bitimi betimi ahanya na ho se wa ye bibi ama omo Moses ni wo ye den wa Moses we na ye tena Yesu ko dina be pon so obo mpaye ohun se Moses sama ya abeshene den brother bibi e den asase no so onya abotire tutu asase na bibi shase wo se bibi shase no right there busia wa na patafo na busia ma to ne nka no edu kwasi ada na otwu bose ya jimro ni atu yensafa afro nyamedifo na wode ya wuram somewhere isi Ghana no pone ho kakra kire no eno waka no enye loose mo obi nku na ha na di oku wo ya hwie ne ya pam wakwa asamado baba bata 40 sa de enye se ni wo mama nka no kwanchiro ba wo ho ka hu wa tumi aden dia mama nchiro wiase bibi ai no e Satan dia asasi wi so no yes wiase akonya bi adimu presidency ministerial MPC DCEC ahefo akese nyina obiaro e Satan dia e Satan konya na nya ne yasi nyame no si hene mama nchiro abra na yame si hene no enye ne ti nyame si hene asasi free Yesu so ba yo pa bibi kase ya no odwane ko gbonsamo enu tina onipa bia wa ye clean bia no na mo jami ni nsa bia no obre sisi am afri se Messiah France asase tina Yesu bre ya no John the Baptist bre wiase ahenie na fa John the Baptist adentia ohina no atie konya so that time John the Baptist that say onya boni na wo ye no if you say no ohine no afani ni ayere ayamusuo John the Baptist sitri katre no me che no ni etwa ni ti Professor Patafo Matthew 4 bonsam katre se okoto na sori mi a me di sa nyoma wa nyina da mawo wanye dia ne de kutu sori Satan ni so kamoja tuku se owura Yesu kamoja tuku ya nke wiase ma na sundie wanye nti ya ma sundie wiase ahemfo eni abampa info asori tiaro mukuru it's majority nti free Messiah pen so ba no majority ya min si free bi meaning control di fo minim no kora pa minim pa she there said I infuni bi ye nyame mi mu awiram enti nyame ba se kogu nsama obi bisa o kwesi da bi nyame nesa kanina no nyankopon si hene no David nyame si ne hene do aba nyame si ne hene yawa ahemfu bebre be tse konya so a nyame si wo mo hene Satan no mo ye di o nyame pe enso so anei hwe na no
mankasim ohini ya ekotutu hɔ a okunkum ni pa dia sɛ hoi ɔte hɔ a ɔnam ne obodwa ne ɔbɛtena ase a ɔnyɛ nana so ne kukuwa mu wani nipa a wade wɔ mu ti atɔ wobɛhwɛ yɛsi wo yayera ɛtumi hu ɔbaa panyimu bɛrima panyimu bi a wanya mfie bɛ 30 something 40 years wayera wɔyɛ akwara kɔbrane na ate no saa nneɛma wɔ nyinaa yɛ wiase ahenie nanso so nam sɛ onyankopɔn wɔma ɛyɛ Satan kwan sɛ ɔndi wiase so nti wiase nyinaa titiri wɔn ani ɛde wɔn ani akɔhɛ Satan ahenie ɛyɛ wɔn fɛ ɛdi ntia ɛna wohu sɛ ɔsɔfoɔ wɔatwi Lamborghini wɔatwi Cadillac Escalade wɔatwi Lincoln Navigator sabi woso te hɔ a ɛyɛ ɔfa na ɔnyɛ ɔfɛ wonya so pɛdi na yɛda na ɔkɔ baabi na katɔ sɛ kɔpɛ efunu hu nsuo kɔkɔpɛ obi a wode akyi kɔkɔpɛ wɔ ebra ɔnkɔ wobɛkɔ ne funu nsuo na akɔpɛ yɛ no ɛyɛ hu nsuo obi a wɔta ayera ɔbɔto wɔta ayera enti saa nneɛma no ɛne na ɛkɔ onyankopɔn twe ne ho firi ɛyɛ wiase ahenie ho no ɛnyɛ nɛ tije ya nyame ne si hene na nyame na me bia si ɛyɛ no de kasa akɛkɛ brother yɛn nipa no yɛ mu bi yɛ keka yɛ ni manyam sompa but emu ahoɔden na nyɛ den eni hɔ emu ahoɔden eni hɔ ne sɛn obi kɔ Pentecost Assemblies of God obi kɔ ebi Azenet dabi ɔkɔ asɔre bat nyam sompa no ehu ahoɔden nyɛ den eni ni mu edi saa nipa wɔ na bɛyɛ den na ɔhudɛ kɔptumfoɔ na kwan eti sɛ wote hɔ na kofi unia bi kɔ ni yɛsi wɔ fa bi ti Kumasi bi a wɔ fa ase bi unia ma ɔmo ma yi na baako akɔ baabi yɛsi wɔ fa bi ti Kumasi yɛ fɛ na ɔsɛ kofi o de ne ba ɛni osi ka yɛ buro na woyɛ loose na wɔ fa ase wɔ okuwa I'm telling you ɛma ne nyɛ o sɛ wɔ sama bi na sɛbi di wɔ sika da ma kora no wi yɛ no wɔnyɛ sama na wo a wo ti ohiani a ama ne na ade yɛ nkwan na ano no wo na wo sama nti enye loose obi kuwa ɛma ne ma yɛ sɛ ɔnsɛ yɛ wɔ adwene bi yɛ susɔ no tama yɛ nyini no me personally tama na mkɔ SDA no ɔmo de adwene bi to yɛ tirim na yɛ adwene so ne mfasoɔ na ɔsɛ nka asɔfoɔ no kyerɛ yɛ sɛ protect yourself because anything can what happen nanso so ɔmo ma yɛte aseɛ sɛ obi ku arafa awɔ ne nyinaa so a wabɛte saa asɛm ne bi etu ne obi di nkɔmɔ na ukumi a me bɔne bɛba de soa ɛna ukumi a mesama ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛka bebisa no woso ɛyɛ dɛ nyame misa na obi ku a kɔdwo obi kra firi maame nkyerɛ wadeɛ ɔsi etwa sɛ ne yɛ nyinaa ebi atemu na obi enu hɔ obi na aku na obenyi ɔdeɛ yɛnti a ɛnyɛ obi na obi aku na obenyi ɔdeɛ ɛne sɛ obi a obi aku ne bi agye sɛ awurade na ama ho kwan sɛ ɔnkunu na nyɛ saa ne obi na de ne pɛ na ku wa ka hunu sɛ wonya ɔdeɛ efiri sɛ obi a waku no botaye ti onyame de oba asasi so watumi afɔfele ana afɔfele nti wadi fɔ adi nyame hwamɔ anyɛ wadi fɔ totally what you say nti ne higher positions hey the way a sorry na do sa kɔfa wo da ho anu wasɔ kane apre na dem ho nyina yɛ hey ɛyɛ sa na wiase ti o wiase yɛ wicked enipa yɛ greedy extreme level of greediness ɛnu ti ɛnɛ bɛrima kura ne ɔbaa te hɔ a ɔne ɔbaa ne braa na ɔpɛ so ɔfa kwa bi so obi ɔkra ɔbaa ne fi ɔmo ne firi na akwan na bɛrima no kwa ajapadeɛ nti ɛnyɛ adwembɔne greediness saa nso na bɛrima so ne ɔbaa braa obi ɔkura wɔ mmerɛ o wakɔhyia no kwan mu na have sex ewie ekura wo saa ma ne biribi ɔwɔ adwene bi sɛ adɛnti na wɔnyɛ biribi na wɔngye wɔ ajapadeɛ ɔwo saa illness no nti sɛ obetumi kura ku ɔbɛyɛ deɛ ya obeku ne wafa saa mmerɛ wei mu ɛne onipa nam na saa mmerɛ wei mu na onipa nam no yɛyɛ loose
It is here the one me who pa as any part of Quapa. My brother, Ulubamba, one more. say, so could do that be. Na kuku aboa na wo be mene a betimi ama onyame bossa o kafa ho na bamu a ye nene enuanianuafo okura ntamu no alright abusia prophet patafo asase ano na isia odifo patafo na matene nka no du kwasi ada se ya jimro ne bisa ne nsem ne ayire ne pampe de enti ase no wayi ano amaye baba yamre ne ya aso na de ye bisa aka ho ne se na nsem ho ana wo de me no wa interviews ache eduru ba bia na me mesiesie onyame simma me metumi ama edi nyame tumi asiesie o yesiesie nipa nyame tumi di siesie nipa no ekwan ben so se me yesiesie nipa sifa prophet batafo eya yesiesie wo ta kasa asem no mame timi kwan ben so na yedi nyame tumi siesie secret o prophet batafo yesiesie o yes nanu yesiesie ne sa na kwan ben so ewiase de ewiase kwentu fi se nyankopon so wansiesie obi a nipa no betima agina de ekona no se dem ka otu ase a ewiase de ekoi se nyame ansiesie obi a obetima agina no dabi enti onyankopon ewo de wi o sisiesie ni ma ye wo se de o sisiesie ni ma wo ho ye wo de se de o sisiesie akandifo o mo ye leaders o sisiesie o mo ho so let me come to see okay ya wo a yes wo yesofo ana wo yodifo okay ana wo ya apostle okay ana oyewe sankrofo wo nyinara ya wo nyame se de osisiesi omo ho okay sani ebe ya wo nsoso no wo betimi di agina eye Satan etimi di edi oni Satan ne na da na chi okay na mo sa chance no ya na agidifo bebre omo manyame nsiesie wo onya ngosra ba ku bi a wawie na bia na wo nim se no ni also or ye bibi fufu that is why you need a senior minister okay somebody a onum nyame mu wa tell say wo no laki we okay na se nyame mu no ye de ngosra gu so anya no ano de na ngosra ye obi tamboje sikika de obeka hwie tugu opampa mu a oyesiesi obedo patafo so fufanyi de onye gu so si wakeka de obekeka na so wakeka de obeka wan ye fa oye de gu so yankeka bibi na siesie na ne de mama nkyere we ya no na mu de siesie onyame na siesie obi yenya na de bibi ana de so de wo hwie gu obi so hwie okay ye wo mu asase so a omo special assignment okay obi a de se de osi nyame siesie ma meka ketwa di pone ho kakra men kan kese pone ho kakra en na pese hu pese hu kakra now hwe asase we okay asase enam we edam sui okay en na hokwa bibi wa asase nim okay ma men tro secret pa wa ya kwa wo before the pone ho kakra pone ho kakra first one onipa bie ho asase we so obetimi abobra ade se afra asase mu na ne kasa brother of Adamo we dey be bia we duru no yes na obia ne omo abobra yin obia na ne asase kasa yes e bia abrabo no me hu di o abrabo kura pese o chile yes o pese obobra kwa be so na yenye ebi tutu kwa ko amano ne ko bobra ba no ya obi ni asase akasa mama kan brother of Adamo mama nkyere we bi oduru no mama nkyere wa odi fo ti o pese me kan tem ba se pon the pon ba we di pon o kakra na di odi tu mi di akire ma adwene kakra so wo be di ye wasase we so a gisi e ma ne asase kasa asase onye tumi na utimi free ba bi wo free asi mi kuro mana wo kuro be mo free ya obetena asase so mitio wo be bia wo free na bi mi dance ya wo mi kuro ma de na me ka tre se bi wo ha onji bi ni bibi dia wo me nka so bo ada by the way 6 asase ya ne kasa me opata for me say wo person di ya fi we say ya friend ne ama wo ne na nkasa anko negotiations into agreement ka wuntimi nya hwe wasase we so ma wuntie successful da na say wie ye no be perform ewie yo asase o fi ho boa prophet opata yes
ti obi odi bi oni asase akasa na nye mu na gold no gold away that wo wiem ni na wasa gold wo hen ni na wasa petrol wo hen na wasa si nyanti ya ne na nkasa wo ye de no ma obi okay na de ma ko ya ne say ya no mo say asase ya ne ya wapu say ya kan fo ya ni kura ho kura ya wa dan na ya ta e de so ni ho kura de be asase ya kanya ya Baba na madabo anti jambe say Babna na kwasi ya ni o na odi edi fo batafo edi o kwa friend ya asase wo your spirit okay ene de agitum enti ofri baabi okay ene wa betena obi so nti fi amawo ne na nkasa te se wo ofie onimo okay otimi muwa ontimi finish ma otimi muwa enti akwan mi enu ne afa so ne asase kasa okay ada so nam je komtumfuo ni mu ne be kasa ana nam satan mu ne be kasa okay akwan be ne se ahoho mielu no na omo ne na omo pa ne what that supremacy that power omo timi ne asase kasa obi enu otimi ne asase kasa okay enti so jan ko je komtumfuo wo de oye ana jan ko satan ho a ono so wo de obeye yes edi entia sunsun bia ne ofin Antoa okay buruko wayo whatever bia ho wo bibia wo wiase okay everything asase ni mu ni o madodo nyina no e asase dia okay nti so ko buruko ho uko tumi bi ho nkabretie wiedie principality bi ho a uko kosu kire na ati so ni asase be kasama nti so ni asase be kasama wa okay wasi baby awu ya asore no fansam ye sofo makotumi die bi ho makọ join court fraternity bi security ni ba bi ani wasi wa asore no for pinfo kwasase adentia oni asase akasa na asase so obaji wo pinfo okay no na bo ade no ba bia wo si store no o pese di patade a yesi fa we kopete form wo fi sensuo na ade kopete ho na nso so no anato di odi nsuo ni ma kopete ho no oni asase no be de akasa yes sane dihie bi aba ho to won go ni nsem ma yes prophet or patafo na me ka se bia ya du ko jira ba bia fra asase say all ko bo amane ya what ye di satan to say spiritual words okay anything say Jacob tumfuo siesie wa the first thing say ya wo mo ye sese omo wo soro okay o sese omo wo soro wi anu de kra ta ma wo soro mo de abra asase say wo soro obi di naba me di hie bia ba asase no yes no ba be di asase su mransem okay asase su wo ne nioma o de nam so wo fum ba kokora okay asase de beje on fencho something okay ya sese something firi soro enu ntina tie ni ye okay something obofo ko katre something ba me ene ne papa eye manu ase abrantie bi ba wo ba ma ne nnom de ya ensa e ma ni nyedai o eternity hwan wa fama na mamu ni ba e mran nsam no rush say di na tie de something say furi asase mu no asase mu instruction ko betra asase so yesi asase so nsa ma ni nyedai num bi da asase so blade you wan e ma bi nka de ye asase so ni ba o ya ma na mamu ni ma ni fa bi da e asase mran nsam okay enye osoro yesi say something firi soro ne de ne bae etu obaya na wote asase enu asem so atua no de na asase eyi ne ma oyi ni ma atua ne ka okay prophet or patafo na asase o ye bema wanya ya apu no ye den akwasi na bi ana den yaw asase ye oberima brani kwabrani ane soro ni fom nyina ye ja ntititefo no mo hu nie amu ye na asase ya no so mu fi asase ye batai sana yo okay on fi say asase ye batai na I say Moses okay ekosia sunsumbi ewo bush ana jesi ejano aworo no pabo ano asase no oh nyame ndabi yasi nyame no kosia no say baby aduro ro pabo prophet Badafo de nsamba mo that time na nyame siesie Moses the first thing na was nyame de betra on asase no so na wo betena okay asase wa apia we bema gramu a wo tabro say 1200 I want to say ja afu a echi sana asase pie
Wano be kasa. Okay. No hu nipa ban awoye. No adwa senso de. Okay. No wa pam ekura no wontamu a wode nam. Ansa na wa ba kwan se nante ne so bi. Okay. Hey, let's why one koye bi dia won nam so ade amene o. Enu nti. Obi wo ha. Oba me se koya ade we wa sase mu won de ase. Okay. My brother, who could you na dia chira sase na oteso no. Ya yi wa dia wutimi ye sase. Mimi ni mfomo. Prophet of Patafo. Ntina me wan sam ametimi akagu asase mu. Makatra asase se nipa bi efre no se kofi. O dia mfame ye. O se we no ase. Obi fu na bibia na de. Na je wara mfane ye. So onye de o shira me. Dabi ni ani ye nja. Abusia ya mra na ye me. Prophet of Patafo. Yo to to. Ya ye tam na so. Ya wie ni enko. Dia na o kai twa to be kade. Odi bo be kade na egu me. Na so be. Ya mi ale kura next week ni ato aso. Idi o kai twa to. Yo me tia obi bia. Nyame nka mo ho. Fasi he ya. Shiramo. Botafo. Wa confuse me. Ya na ko. Odi emu ma bye. Bye. Right now we see ya mi di for brother Botafo. And I'm telling Kano, baby, I don't make one Maria or Kokana, Koyas, and Yake. I'm saying some of one next week, you didn't remember Man Coco say Kofi can't and be and Famine Question, baby. Meet him in the hall. Right now, we see some of one out to send there. Your best son will be for an apartment in Mua. I'm another year, someone know my. Me didn't do a say Kofi. Yadamasi, baby, Muma by.